Dobar dan i dobrodošli u video predstavljanje novog Joggera. Od elegantne spoljašnjosti, oblikovane za otvorene puteve, preko unutrašnjosti prilagođene porodicama, do efikasnih motora i najnovije tehnologije, donosimo vam sve što treba da znate o najnovijem Dacijinom švajcarskom nožiću. Pre nego što krenemo, ne zaboravite da zapratite naš YouTube kanal da biste ostali u toku sa svim našim novostima. Stigao je novi Dacia Jogger. Da li je to karavan, monovolumen, SUV? Jogger je sve to zajedno jer donosi potpuno novi pristup porodičnom sedmosedu. Pogledajmo ga od napred. Široka maska, poklopac motora izraženih linija i LED svetla u obliku slova Y odmah nam daju do znanja da je reč o Daciji. Pogledajmo ga sa boka. Jogger je najduže vozilo u Dacijinoj ponudi, ali i dalje je dinamičan zahvaljujući točkovima postavljenim u ravni sa blatobranima i zadnjim spojlerom. Njegov avanturistički DNK odmah dolazi do izražaja zahvaljujući modularnim krovnim nosačima, izbočenim blatobranima, zaštiti šasije i visokom razmaku od tla. A šta kažete na zadnji kraj? Robustan je i širok, sa vertikalno postavljenim svetlima na uglovima prtljažnika izdašnih dimenzija. Kao što smo već rekli, pravi švajcarski nožić. Uđimo unutra. Novi Dacia Jogger prijatno dočekuje svoje putnike, zbog čega je idealan pratilac na putovanjima. Pogledajte samo tekstilnu traku koja se proteže čitavom širinom kontrolne table sa svim instrumentima u gornjem delu i komandama u podnožju. Želite da budete povezani u svakom trenutku? Onda je Jogger pravo vozilo za vas. Najviši nivo opreme sadrži 8-inčni ekran kao i funkciju bežičnog povezivanja sa sistemima Apple CarPlay i Android Auto. Tu je i savremena oprema za potpuni užitak. Automatski klima uređaj, električna parking kočnica i vrlo praktična kamera za vožnju unazad. Osvrnimo se sada na udobnost. Sedišta Dacia Jogger su oblikovana tako da garantuju optimalni položaj za vozača i sve putnike. Celoj porodici je na raspolaganju 23,1 litar prostora za skladištenje, kao i 2 sklopiva stočića sa držačima za čaše za sedišta pozadi. Ali to nije sve. Udobno oslonjeni na naslone za ruke, putnici u trećem redu će uživati u pogledu kroz prozore koji mogu da se otvore. Još uvek niste videli sve. Zahvaljujući dužini od 4,55 metara, Dacia Jogger možete prilagoditi svojim potrebama. U verziji sa 5 sedišta možete sklopiti zadnja sedišta i tako povećati zapreminu prtljažnika na 2094 litra. U verziji sa 7 sedišta možete ukloniti drugi i treći red sedišta i tako povećati teretni kapacitet na rekordnih 2085 litara. Pametno i praktično rešenje za porodice koje vole da borave na otvorenom. U gepeku ćete pronaći i utičnicu od 12 volti kao i 2 kukice. Svideće vam se i osjećaj za volanom novog Joggera. Nezavisno od toga kuda vozite, gradom, autoputem ili vangradskim putevima, za volanom Joggera uvek ćete se osjećati bezbrižno. Sjajna i sigurna vožnja. Tako bismo ukratko opisali Jogger. Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, kao što su sistemi za pomoć pri naglom kočenju, upozorenje na vozilo u mrtvom uglu, sistemi za pomoć pri parkiranju i kretanju na uzbrdici, vaše iskustvo u vožnji će biti još prijatnije. Osim što je sjajno dizajniran i savremen, Jogger raspolaže i najnovijom tehnologijom motora za sve vrste upotreba. Uzmimo za primjer novi benzinski motor TCE 110. Lagan je, efikasan i spaja sjajne performanse i niske emisije CO2.
Na raspolaganju vam je i dvogorivni benzinsko-plinski motor. Sa napunjenim 50-litarskim rezervoarom benzina i 40-litarskim rezervoarom TNG-a moći ćete da pređete i do 1000 km. Obe opcije motora su kombinovane sa 600-stepenim ručnim menjačem koji garantuje najuglađeniju vožnju. Teško mu je odoleti, zar ne? Želite da unesete malo boje u svoj život? Onda imamo dobre vesti. Novi Dacia Jogger je dostupan u 6 boja: brown terakota, sivoj moonstone, sivoj comet, biserno-crnoj, plavoj iron i beloj glacier. Za još skladniji izgled, uz doplatu su dostupni i aluminijumski naplaci dijamantske obrade. Jedino o čemu treba da brinete jeste da li se slaže vaša porodica. Hvala na gledanju! Nadamo se da smo odgovorili na sve što vas je zanimalo o novom Joggeru. Za više informacija posetite našu internet stranicu ili najbliži prodajni salon. Hvala još jednom i vidimo se uskoro!